iyo twahamagawe cyangwa se umuntu wese wasobanukiwe yuko Imana yamuhamagaye agomba kumenya ibi, nuko amenya ko hari ibyo yemerewe n'ibyo atagira gute atemerewe. Umuhamagaro wonyine uzi ukugenera inzira, ukakugenera ukuntu ubaho, ukakugenera ukuntu uvuga, ukuntu wicara, ukuntu ugenda n'ukuntu ubayeho. Parce que umuhamagaro uzugena uburyo ugomba kubaho, ibyo wemerewe n'ibyo utemerewe. Haraba mureke bereke iki tumuza munako leta izirwanya iyo byabwenge, wanyoye urumogi, wanyoye iki, ubirwanya wa mbere n'Imana. Kuko iyo wewe utangiye kwica konona umubiri Imana yaguhaye, ukawononesha ibintu bitari byo, kibari kibazo gikomeye. Hari abankurikiye bavuga ngo amen, mwongere cyane haleluya. Ndashaka ko babwira rero, ndeke gutinda aho ngaho. Uyu mubiri ni inzu y'Imana. Nimusubiremo mwese, uyu mubiri ni inzu y'iki? Uyu mubiri ni inzu y'iki? Murawusangiye nande? Okay, mwabyemeye? Bishop arakoze kutwakira, kandi namwe turabashimiye ko mwaje. Ndagira ngo iyo kaze mwaduhaye mudufashe dushima Imana, tuyiha amashi menshi cyane kubera ko twabanye. Yabivuze kubera izindi gahunda dufite, turi hano kubera ko mwadutumiye, ariko mu yandi masaje gukurikira Bishop azaba ari iwacu nawe, kuko dufite amasengesho y'iminsi 40 turi mu cyumweru cya gatanu. Rero ni uhaye ikora ubu ngubu. Twaje rero kugira ngo tubane, ariko mu kanya niturangiza nibi dushobokera turakomeza, ariko we ni ngombwa kuko agomba kubahiriza isaha ya hariya, kuko nanje nayubahirije. Nabona ngiye gutinda, umwuka weragaza yipangira ibintu. Nshobora kuvuga ngo ndagiriya, umwuka yamfatira hawo akagenda akaja gukora umurimo, ugasanga abandi twe tukigendera. Sibyo sera? Muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Ikindi ndashimira Imana kubwo abakozi b'Imana. Revera Muyoboke muheruka kera cyane, kandi sinzi umunsi twari ko tumuvugaho, ariko nanje mperuka iwabo Rusizi mu cyumweru gishize. Sinari iwabo mu rusengero, ariko nari Rusizi, ariko nari ngize igihe ntamubona, tudahura. Nagize inyota yo kwicara ngategereza, nkavuga buke nawe ukaja kuvuga cyane. Muvuge ngo haleluya. Ariko ndashimye ko dushoboye kubonana. Pasiteri ndashima, muze asante, twari kumwe nawe mu rugendo bushize, none kandi twongeye guhura. Sibyo papa? Ndibuka ubwo mperuka hano tubyina igisimba c'abashumba, nageze iriya buriya ngira ngo amaso ntakibona cyane, kandi abona. Noneho turi mu giterane hamwe turavugana, twari ya Yowa, none warambaza naje ndamubaza se bite. None ndanezerewe ko nongera kandi turongera dusirimbe caga sirimba. Munikirize nk'abantu bahari, muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Uyu munsi Imana yampaye ijambo turi kuganira. Ngira ngo mwukaraja kumfasha kugira ngo tubiganire kuko mwuka yabiteguye, kandi munemerere uko mwuka tuyobora niko tuvuka. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Nagira ngo dusome urwandiko Paulo yandikiye Abikorinto, ni igice Abikorinto ba kabiri, igice ni cya gatandatu, igice cya gatandatu, umurongo ni uwa mbere
kugeza ku murongo wa 4. Kubera umwanya mfite ndagenda nkora ku mapointe nemejwe kuganiraho ariko nihuta. Iyo usomye ku murongo wa mbere haravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo. Ndagira ngo ico kintu mucumve, ubwo dukorana nayo. Iyo ni iyihe? Munsubize cyane. Iyo ni iyihe? Ubwo dukorana nayo ni ukuvuga ngo turi ba associé, dufite partnership hamwe n'Imana kubera ko niyo dukorana. Abajene munsubize ngo amen. Okay. Iyo turirimbana nayo, iyo dusengana nayo, iyo tuvuga ubutumwa hamwe nayo, iyo dutanga amaturo tuyatanga hamwe nayo. Iri jambo ngira ngo muryumve cyane. Kandi ubwo dukorana nayo, ayo ni amahirwe atangaje gukorana n'Imana. Noneho ijambo ry'Imana rikavuga ngo kubera iyo mpamvu, kubera ko dukorana n'Imana, turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Iyo privilege cyangwa se ayo mahirwe tugomba kuyazirikana cyane. Abajene murahari? Muvuge ngo amen. Numvise konfi cyane. Mwongere cyane amen. Ntabwo nzaza mvuga amazina. Ubushize narabwirije mvuga Frank, abanyamakuru ngo baje kwandika ngo Pastor Aaron yavuze kuri Frank. Navuze kuri Frank. Je navuze Yesu, ntabwo navuze kuri Frank. Uvuga ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Ubwo dukorana n'Imana, ayo mahirwe tugomba kuyazirikana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Umurongo wa 2, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye, dore none nico gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Umurongo wa 3, titugira igisitaza ubwo twahawe gukorana n'Imana, titugira igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese. Ese aho kumunankurikira ndimo soma? Nimukurikira ndimo soma birabafasha kugira ngo summarizing. Noneho Bibiliya iravuga hano ku murongo wa 3, titugira igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira iki? Muvuge cyane. Utagira iki? Kandi ari twebwe tubyiteye. Uri gushobora gukorana n'Imana ukaba umukozi w'Imana, ariko umurimo uhaye ukora ukagira umugayo. Impamvu nuko twashize igisitaza ku bandi bantu. Noneho wakomeza ku murongo wa 4, ahubwo ku kintu cyose twihiki ku muntu wese, ni ukuvuga ngo ahubwo ku kintu cyose, icyo dukoze cyose, aho tunyuze hose, tugomba kwihiki agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Nimba mwakurikiye muvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Uyu munsi umwuka yampaye ijambo cyangwa teme, turaganira ku ijambo rivuga ngo kurinda umuhamagaro wacu kugira ngo utagira umugayo. Kuvuga ngo turinde
Imana iduhamagariye gukora tubirinde neza kugira ngo bitagira iki umugayo, kandi uwo mugayo nta handi waturuka, uva kuri twebwe. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Ni ukuvuga ngo niba twarahamagawe n'Imana kugira ngo dukorane nayo, iradusaba kugira ngo twiheshe agaciro, tudashira igisitaza ku bantu, maze umuhamagaro wacu kagira iki umugayo. Kurinda umuhamagaro wacu kugira iki umugayo. Mbwira mugenzi wawe, mubwire cyane, mubwire ngo kwirinda kugira umugayo mu muhamagaro wacu. Mubwire, muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Kurinda umuhamagaro wacu kugira iki umugayo, ari twebwe twenyine twihesheje iki agaciro. Buriya hari igihe dukorera Imana kandi Imana yaraduhamagaye, noneho ugasanga ko turasuzuguza cyangwa se ntabwo duhisha wa muhamagaro, bya bindi Imana yaduhamagaye ngo tubiheshe agaciro. Kandi reka mbabwire, guhamagarwa ni kimwe, kugira ngo ugire agaciro ni ikindi. Mwanumvise? Guhamagarwa ni ikimwe, kugira agaciro ni ikindi. Sintinda ku muhamagaro twarahamagawe, ariko ndagira ngo dutinde ku ijambo rivuga ngo ese uwo muhamagaro muhesha agaciro. Kandi reka mbabwire, autorite aho iva si ikindi, si uko ari umuhamagaro gusa, ni uburyo uburinze. Buriya hari abantu baza bavuga ngo Yesu, buriya Yesu yageze anyura ahantu, ndagira ngo n'ibiti n'amabuye byose bikanyeganyega, tubwire ngo ni ikindi. Iyo ari umugabo bageza bitegereza bagatangara. Mbabwire ibi bintu, iyo twahamagawe cyangwa se umuntu wese wasobanukiwe yuko Imana yamuhamagaye, agomba kumenya ibi. Nuko amenya ko hari ibyo yemerewe n'ibyo atagira gute atemerewe. Umuhamagaro wonyine uzi ukugenera inzira, ukakugenera ukuntu ubaho, ukakugenera ukuntu uvuga, ukuntu wicara, ukuntu ugenda n'ukuntu ubayeho. Parce que umuhamagaro uzugena uburyo ugomba kubaho, ibyo wemerewe n'ibyo utemerewe. Hari abo turi kumwe bavuga ngo amen? Turahari muvuga ngo amen? Icyo ni icyambere, kumenya ko hari ibyo twemerewe n'ibyo tutagize gute tutemerewe. Icya kabiri, umuhamagaro hari inshingano duha tugomba kuzuza, kandi utari ufite utarahamagara. Icya gatatu, uwizeye wese afite umuhamagaro. Ubu rero bari batangiye kumva ko ufite inshingano, ufite uburyo tugomba kubaho, bagatangira kubona ba bishop na ba pastori n'abandi. Uwahamagawe, umuntu wese ukishijwe, uwizeye wese afite iki umuhamagaro. Reka mbabwire iki kintu, Imana iduhamagara, hari imihamagaro ibiri. Umuhamagaro wo gukizwa, Bibiliya ivuga ngo niyo yaduhamagaye ngo idukuye mu bwami bw'umwana wayikunda ikatujyana he mu bwami, yatuvanye mu bwami bw'umwijima itujyana mu bwami bw'umwana wayigira gute ikunda. Kubera ko hari aho twavuye Imana iduhamagara turitaba turaza, nukuvuga ngo uwo niwo twita umuhamagaro wa mbere. Kandi Imana ntiyo guhamagara umuhamagaro wa kabiri wo kwikorera utarumva umuhamagaro wa mbere. Mbere iraduhamagara tukava mu byaha, icyo gihe dufite inshingano. Hari uburyo tubaho, hari uburyo dukora, hari uburyo tuvuga, hari imibereho yacu. Nyuma ya ikaguha umurimo, ubona umuhamagaro wa kabiri. Ntabwo ishobora kuguhamagara itaraguhamagara wa mbere, sino tuba uwanditswe. Reka mbabwire, sifa kwa Mungu.
muvuge cyane ngo haleluya. Ni ukuvuga ngo buri wese afite umuhamagaro w'iki w'Imana. Noneho rero ubwo twese twahamagawe gukorana n'Imana, hari ibyo twemerewe n'ibyo tutemerewe, kandi hari uburyo Imana idusuzumira mu bice bigera ko kuri 5. Nibyo nshaka kuvugaho, ni byinshi ariko ndavuga ibice bigera ko kuri 5 Imana idusuzumira kugira ngo tutagira umugayo. Igice cya mbere izi gusuzuma wewe gusa, wowe ku giti cyawe, wewe uri ministry gusa, wewe wenyine. Ngiye kubaha imirongo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndagira ngo wowe wenyine ubanze umenye ko Imana izi kureba ikakwitegereza, ikamenya nimba ukwiriye icubahiro cyangwa nimba wisuzuguje. Wowe ku giti cyawe. Reka dusome imirongo mike. Iyo usomye mu Bakorinto ba mbere igice ni cya 6 umurongo ni wa 19, umva ko havuga, haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe. Ni ukuvuga ngo iyo mibiri yanyu ni urusengero rw'Umwuka Wera. Ni ukuvuga rero guhera uwo munsi ntabwo kiwigengaho. Hari abantu bose bavuga ngo amen, ko mutansubiza. Murazitanga uyu munsi muvuga ngo haleluya. Ni ukuvuga ngo uwo mubiri wabaye urusengero rw'Umwuka Wera, wabaye aho Imana ituye, aho Imana iba. Noneho rero kubera uwo munsi Imana ikakubwira ngo ntabwo ujera wowe wenyine, harimo partnership. Uri associé wanjye. Ni ukuvuga ngo kinga ubwenge uko nshaka, Imana iwutuyemo, Mwuka Wera arimo, irawusuzuma ikamenya niba itanga amanota, parce que c'est une propriété privée. Muvuga ngo amen. Mwongere cyane amen. Nimugire gucya ngo uyu mubiri ni urusengero rw'Umwuka Wera. Imana ituyemo, Imana irimo. Nimusubize ngo ndabimenye, kandi nima nari imbizi ndavyibukijwe. Musubize ariko. Yes. Mwuka Wera yambwiye ko tuganira nawe. Ntimukira abanyu rero ngo mugire gute mwige. Imana izikora evaluation, izisuzuma, ikareba gestion y'uwo mutungo musangiye. Chaque jour Dieu observe, kagenda ireba ni gute gestion y'uwo mutungo wanje umeze. Abakorinto ba mbere 3:16-17 nimwumva ko havuga, timuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko Umwuka w'Imana aba muri mwe. 17 umuntu usemba urusengero rw'Imana, ndagira ngo mwumva ukuntu bikomeye. Umuntu usemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari urwera. Ni ukuvuga ngo Imana iraveya kuri twe, kandi urwo rusengero nimwe vu. Uzatsemba urusengero rw'Imana ngo Imana izamutsemba, parce que urusengero rw'Imana nimwe, c'est vous. Wewe papa, mama, muhungu uraho, umukobwa uraho, urusengero rw'Imana. Izirusuzuma rero. Abakorinto ba 2:4-7
ubutunzi mu nzabya z'iki zibumba ubutaka. Ni ukuvuga ngo muri twebwe harimo ubutunzi butangaje ariko buri mu nzabya zibumba. Izo nzabya zibumba Bibiliya ivuga ni imibiri yacu, kugira ngo imbaraga zisumba byose z'ibizimana zidaturutse kuri twe. Bivuga ngo amen. Mwongere cyane amen. Bibiliya iravuga ngo twebwe turi inzu y'Imana, turi urusengero rw'Imana, turi umutungo w'Imana. Noneho hari ikatubwira ngo mu buryo dukorera Imana buri muntu wese yisuzume, adateza umugayo ku muhamagaro we, kubera ko yashize igisitaza imbere y'abantu. Aho Imana izibanza gusuzumira indikatere ya mbere kugira ngo ivuge ngo nta mugayo ufite, izibanza kukureba wowe. Kambabwira iki kintu, hari abantu baza bicara, injiri yari yarabayeho ikavuga ngo Mana baje gusenga, ngo Mana ngo niki kibiri kitazaraga ubugingo, ngo ntacyo kimaze, akama gihindura nk'igikarito bajugunya, akama kubita hariya. Uyu munsi ngiye kukubwira ngo uyu mubiri wawe si karito, ni urusengero rw'umwuka wera, kandi bifite agaciro kanini. Ugomba kubisuzuma mu buryo butangaje kugira ngo utagira umugayo muri ministry n'ibyo Imana yaguhamagariye. Nari kuvuga byinshi ariko reka mbereke icyo twita development, iterambere ry'umukristo mu buryo bwose. Ni ugutera imbere muri spirit, mu mwuka, gutera imbere mu bugingo, no gutera imbere hehe ku mubiri. Bigomba kuba impact yo gukizwa igomba kugaragara mu bice byose kwa bitatu. Amen. Amen. Ibice byose bigomba gukorwa. Ariko nutangira kuba wibwira ngo jewe narakijijwe, ndi umukristo mvuga mu ndimi, très bien, ça va, uzazivugamo uzivugemo simbuke, ariko mbere y'iko ndangiza indimi nzakurangiza uko usa hano wewe. Kumurana uva neza, nzakurangiza uko usa ukomeze. Ninde wababwiye ko bareba imbere batarabanza kureba inyuma? Ninde? Muvuge ngo Imana idufashe. Mwongere cyane Imana idufashe. Muranemerera ngiye kubakorera intuzo. Mubona uko nagize. Nje nafunze gutya gusa, uku gusa. Kigipeso kakizamura. Ngo mbabwirize. Ndabarahiye hari abotaha batigeze bumva na haleluya ni. Ndabeshera? Impamvu barebye gusa uko meze hano inyuma, ndi umugabo wuzuye ijambo, umugabo w'umupasitori, ariko utaramenya gufunga igipesu. Muvuga ngo Imana idufashe. Yes, nabikoze kugira ngo murebe icyo bishaka gusobanura. Ndashaka ngo ubaze mugenzi wawe ngo ese umubiri wawe ujera gute? Mumbarize, mubwira ariko uyu munsi mwebwe ntabwo umenyere kuzamuganira. Mubwire ngo ubwo si umutungo wawe ni urusengero rw'iki? Mubwire ngo urwo ni urusengero rw'iki? Hari abantu benshi buzuye mpemu wera, bahinda, batogota, ariko badakubitegereza inyuma, ugasanga umugayo urabafasha. Kuko imuzamwemerera Satani kwa senya ministry barimo. Ndakomeza ngifu cyangwa nagihinduye. Tumba deja ko mwatangiye guseka. Nafunguye icyambere muhumure. Asifiwe. Yes.
abo kuri kamera basha ufate neza mutaje kwa commentaire. Umunsi ariko nababikurikira nabazabikurikira n'abanyamakuru babirebe. Yes, kuko ni materiel didactique. Je nize pedagogie imyaka myinshi nabaye mwarimu igihe kinini. Madame zatunganye ngira. Kafunge n'ubu bwa. Muvuge ngo haleluya. Mwabonye uko byari bisa? Nukuvuga ngo mwese ntabwo mwari kumva ubutumwa. Abantu bose bariko bagenda bibaza. Kandi icyo bavuga niki? Mwabonye pastor ukunda atahazi gufunga igipezo. Kandi n'umwenda gusa wambitse iki? Umubiri. Imana izisuzuma ikareba niba ministry yacu n'ibitagira umugayo bijyanye n'uko imibiri yacu n'insengero zima. Hari uburyo bubiri. Hari abananirwa kujera insengero neza za ari rwo rusengero rw'umwuka wera bikaja muri negative. Hakaba n'abandi biba muri positive bikaba extreme. Egi kintu cyose iyo cyakabije gihinduka iki ikibazo. Tekereza kubona umusore wuzuye mpwemo utazi kwambara inkweto, utazi kwiborosa, ngo ni umukristo wageze mu rusengero Kigali ntibyobaho. Ariko iyo mageze mu byaro wabisangaho, ugasanga ntazi kwisokoza, ugasanga acarwaye amavunja, ugasanga umusatsi we. Ikibazo gikomeye. Ugomba kubaza pastor ukamubaza ngo ese ubutumwa bwawe bwageze muri mpwemu no muri roho mutagatifu kibwamanuka ngo bwigisha abantu kuntu bagomba kubaho. Bakoze b'Imana, Yesu yaje kubatura imibiri, abatura ubugingo, abatura niki n'umwuka. Tugomba kugaragara turi abantu badafite iki umugayo. Amen. Amen. Mureke bereke iki. Tumuza munakore tizirwanye yose bwenge. Wanyoye urumuyi, wanyoye iki. Ubirwanya wa mbere n'Imana. Kuko iyo wewe utangiye kwica konona umubiri Imana yaguhaye, ukawononesha ibintu bitari byo, kibari kibazo gikomeye. Hari abankurikiye bavuga ngo amen. Mwongere cyane haleluya. Ndashaka ko babwira rero ndeke gutinda aho ngaho. Uyu mubiri ni inzu y'Imana. Nimusubiremo mwese. Uyu mubiri ni inzu y'iki? Uyu mubiri ni inzu y'iki? Murawusangiye nande? Okay. Mwabyemeye? Okay. Nuzaza uja rero kuwureba, uza wireba mu ndorerwamo. Uvuge ngo uyu mubiri wa Yesu ukumeze nukusa uhaye witegereza karaheza Imana icubahiro cyangwa karahisuzugura. Sinshaka ko bajija ngo mvuge iki niki. Uzuja muri miroir ubanze urebe ngo asuye umubiri dusangiye kakurya utambuka ukabanza ukajya hariya mbere y'iko nza hano madame yabanje arandeba aravuga ngo ese kuko umubiri si wanje nawe n'uwiwe uwo mubiri wambaye twabanya ko yandeze igisore hariya tukutarafunga ubuto neza igipeso n'ubuto igipeso kutara buri ari nanje mbere ko azanarebaga uzubanza utambuka uvuge ngo uwo dusangiye umubiri Imana mu ijuru kirandeba ese ubihaye ndeba kiravuga gute iri d'accord iremera mvuge ngo yame muzamubazanya iremera Imana iremera irareba neza ko uwo mubiri wayo ukomeze. Hari abantu bazabavuga ngo bariya bundi bazabagira gutya ngo itorero ngo ninde wabwiye ngo muza kwigisha ngo aspect exterieur none se aspect exterieur ngo ibigaragara hanze bizobuzwa niki kwigishwa gute? Ndashaka kukubaza noneho nibishaka mu tubigeza ko mwanga se ngo ibingibi navyo nibyaha reka indibukaze muja mu byaha cyane ese muzamuja mu byaha cyane kubera iki? Noneho ndakubaza gusa wowe ukusa nukumeze uza witegereza ukabona ko Imana yawe bireba ikava ngo nuko mwana wanje uwo mubiri dusangiye ni okay.
tubireke gusa. Ese niba abandi baza batambuka bagifata mu maso, umuntu yakwifata mu maso, Imana yo mwijuru izayifata mu maso gute? Nibyo nshaka kukubaza. Nimba amaso y'abantu areba gutya akabura uko avuga, ndashaka kukubaza, Imana yo yoreba kabiri. Sigaye naratanga. Hari ibintu bimwe ngenza ndeba nkibaza Imana yo mwijuru. Sinshaka kuvuga ibintu. Ariko buri muntu wese abanza azayireba wenyine. Avuga ngo Imana yo mwijuru kiravuga iki? Amen. Amen. Twirinde kuko twahamagawe gukorana n'Imana. Imana yaduhamagaye dukorana nayo. Twirinde gushira igisitaza imbere y'abantu kugira ngo ministry yacu itagira gute. Hari abantu bisa muvuga ngo Imana idufashe. Mwongere cyane, Imana idufashe cyane, Imana idufashe. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, uwahamagawe ntazayigana isi, azayigana Imana. Azagisha inama uwo basangiye business. Sema haleluya. Sisi sote sema haleluya. Tuinulie Bwana mikono tuseme haleluya. Hano umuntu utambuka ataranavuga gusa wamureba uko agenda. Erega umuhamagaro ugena nuko tugomba gusa. Umwana numva neza. Muzarebe ushobora kureba umuntu umwenda yambaye ugahita umenya na kampani akorera. Ndabeshera? Muzaje muri bank murebe barya abantu kuri bank nimba umuntu wese yambaye uko ashaka. Nimba atambaye costume yambaye ishati afite mu karavate. Parce que vocation umuhamagaro ministre akora igomba kumugaragara. Maze rero twebwe twahamagawe muri ministry y'Imana ngo bamwe baza bagira batya, abandi bagire batya, abandi bagire batya, abandi bagire batya, abandi kuko ko munani bizo nshaka kuvuga. Nzamushaka ngo twatukuba uko se umwuka wera ntazi gusobanura. Bamwe bamye bagira gushya. Muvuge ngo amen. Mwongere cyane haleluya. Gomba guseruka waseruka abantu bakavuga ngo mutumishi wa Yesu wanapita. Ngo Imana izikiza imbere ngo ariko ntizikiza inyuma. Gute? Muri urusengero rw'umwuka wera. Iyo se Bibiliya? Ni Aroni wayizanye? Iyo ni Bibiliya. Nuzasubona umuntu wanyoye urumogi wahaye wonona umubwire ngo wewe kuronona umubiri w'Imana. Wowe niyo mpamvu uwo mubiri utawuhindura umubiri w'amaraya. No. Parce que no mubiri uri mu Imana. Muririmbe ni murangiza kuririmba musimbuka mubuze nani mugira guta nyuma wa mubiri ukora ibindi bintu. Maze ngo Imana irashima ministry irashima iteze. No. Torero maze kuba nka club itakigama nta mabwiriza haba bakugira ngo ibintu byose ni kuya never. Imana uwo mubiri wawe n'urusengero rw'umwuka wera. Amen. Amen. Icyakabiri ni muvuga ngo icyakabiri. Mwongere cyane icyakabiri. Ubwo rero nari kubabwira uwiteho icyo umubiri ukubwiye gusaba utunge neza. Erega ubu ngiye kuvuga icyo akora byarananiye nzambigonganira na madame kenshi. Ukoresha siporo ugira ubuzima. Ariko nje warananiye ngasanga ngo ndi busy nta mwanya mfite, ariko gusanduka zo gukora umwanya wo kuja gusenga. Igihe cyo gusenga usenge, igihe cya siporo ukore siporo. Ura ngo n'amaraso atembera mere neza. Ugaburira ibintu bifasha.
hari abantu bazi basukamo n'importe quoi byose bikivanga ugasanga byavangite uwo mubiri ndugu yangu uburinde neza. Cyakabiri Imana rero iyibonye aho ngaho ni okay izivivura ati nuko mwana wanje très bien uwamenye ko dusangiye uwo mubiri kuko n'urusengero wabimenye kandi yabona hari cyane nkamura ngo kosora iki. Niyo mpamvu ubutumwa bwaje tugomba gukosora. Imana ihera number 1 number 2 abakinkunze bavuga ngo amen. Ariko nabumva byakomeye cyane nabo bavuga ngo Imana idufashe. Icyakabiri Imana idusuzumiraho muri Timoteyo wa mbere igice cya 5 umurongo wa 8. Ariko niba umuntu adatunga be cyane aba mu rugo rwe, kugira ngo nkomeze mbanze numve muvuga ngo amen. Sobire. Ariko niba umuntu adatunga be cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Fara ngwino hano ukoga nabundi wekera baranditse ngo nakuvuze bongere kandi bavuga ngo naguhamagaye. Franke n'uwizera kantangura urugero kintu cyantangaje njewe bzendo hayivuga imutire ngo ndutizera sibyo igitangaze uru rugero batanze rwanteye ubwo ngo niba uyu witwa ko yizera njewe ntabwo nizera ngo uyu witwa ko yizera ni umuntu uri incapable gutunga abo mu rugo rwe. Abayihakanye ibyo yizeye. 2 Imana yaje guklasa number 1 njewe utizeye ndi imbere uyu wizeye ari inyuma yanje ni le dernier. Imana iranapreciate njewe kurutawe. Ko murumva icyo kintu kuntu kingana ni mwumva ukuntu ministry ni mwumve no kwizera kwacu mkuntu Imana ikwemera n'uburyo yakogaye. Ugasanga umuntu hari aho yitwa yicarire akumva ko yizera Imana komeye n'umukozi w'Imana n'umuvuga butumwa n'umuririmbyi isi yose iramukomera amashyi, ariko Imana yaje kwitegereza igakubita ijisho ku mubiri ikavivura. Très bien nzi kwifata neza kwambara neza ko rundi mubiri ntaza wonona n'ikintu cyacu cyose. Okay yarangiza incuro ijisho rya kabiri izija kurangiza mu ruko kareba madame we aranezerewe. Abana be azabimenya uko bize banariye cyangwa azarira muri za restaurant abandi bakarya ibishimbo gusa amafaranga yose yarashize. Kazi kitegereza aza mwivuga butumwa akagira umwaka wose yaje kugaruka agasanga ibintu byose bizo mu rugo byaragize gutyo. Abadamu bari ku nguyu yabaye Imana ikareba uyu muntu azahagarara ate mu rugo rwe. Se ni azamenya abana be n'umudamu ni responsable cyangwa ni irresponsable akamwitegereza akareba. Ikakubwira ngo umurongo wagiyemwe wivuga butumwa no kwirukanka naho waririmbye hose, ahubwo nibyo byose uhakora kera bagize gute wabyihakanye wabisenye, ahubwo noneho sinkigukize no kuri number 1 uri nyuma y'abatizera. Muvuge ngo Imana idufashe. Mwongere cyane Imana idufashe. Ministry yawe si yawe muyisangiye n'umuryango. Nubona madame yategereje amaze kurambirwa akakubwira ngo ariko garuka la maison. Baguha amanota muri Foursquare bakoma amashi nguri igihangange madame watarayakoma ngo avuga ngo uyu n'umukozi w'Imana. Abana batarayamenya amazi Imana iguhera amanota. Tuzi icyo bariye, tuzi ko abana ko barataha minervare yarangiye ko barabirukana bagataha papa yagiye mwivuga butumwa. Hari he mwivuga butumwa ntazi kwiga cyo kuri ha minervare cyageze.
muzamukorera umurimo w'Imana. Igihe cyo kuriha minerval muwaze mwicare mu rugo n'abana na madame mwige ngo se minerval irava. Nimumara kuriha n'amakaye yabaye mwagaje abana ku ishuri. Ubu ni kuja mwivuga buto. Como hamu ya komabuke. Yeah! Mubwanga haleluya! Abakozi b'Imana bazabahinda bakagiyo bakazenguruka international. Madame yo yasigaye yifashe hano ngo se mu gitondo ndabyuka mpereza abandika intamugati yo kujana ku ishuri. Uri mwivuga butumwa ryahe? Mu abantu bari discipline. Nuzazovuga butumwa madame azava ngo yes. Abana bavuga ngo very good. Bavuga ngo papa no mukozi w'Imana, mama no mukozi w'Imana, grand frère ni mutumishi wa Yesu. Abajene bakaririmba rero bakabibitangaza, abandi bagasenga bakaje mu masengesho niriya. Namara mu rugo hari ibyo papa yaragutegereje, umwana wanje uzabanza ukore, uzabanza maze ngo mpereza gahunda yaza gahunda uko zimeze. Ubizihutishe vuba. Numara bwo ngo sasa igihe kirageze mwiva. Yes, je t'autorise. Kuko hari ibyo abona igihe cyo kuba itile mu rugo urimo, hari n'igihe cyo kuja mwivuga butumwa byose bigira agaciro. Naho uraho akarerege gusa ko mu muhanda wirwanga quartier na za quartier, nukuvuga ngo ababyeyi bifashe gute ngo ariko twarabyaye mwo kagira Imana. Ubuhamya utavukanye ndafitiye mwanya. Kubura none ivuga butumwa. Amen. Amen. Ubuhamya buhera mu rugo. Muvuga mwese ngo buhera mu rugo. Mwongere cyane buhera mu rugo. Nkomeze cyangwa nicare. Bishop yarambwe sinari kuza kubwiriza kubera ko nari mfite gahunda nyinshi, ariko turabivuga uze pastor nanje n'ubundi ndi wanyu kandi hari n'abandi bakozi b'Imana. Senga Imana ndavuga ngo Mana urumva ko mbwiriza iki hari aha, sinzambwiriza ikintu never tumva ko Imana yamanuye ikintu mu mutima wawe ntibiza bishoboka. Mpaye ngenda gushya numva ko Roho Mutakatifu amanura ijambo rivuga ngo guhesha agaciro umuhamagaro. Tumaze itorero ry'Imana rimaze guta agaciro n'abakozi b'Imana kubera imyitwarire y'abantu batagira discipline. Mwabajene uko muza mubyina hano ndabakunda, ndimuzi ko twatubyinana namwe, ndimuzi ko mbakunda. Ubu mwiyoza kuba ndi umushitsi kuri mwego byaba ikibazo. Uko nimumenyerera nta muntu naziye hano, ariko naziye umubiri wande wa Kristo n'icubahiro cy'izina ryande ry'Imana. Nimuzaza mubyina hano kandi naje ko ndivuga. Ubundi mubona ko madame wanje ari hano. Ubuse no kwikangata nkamafa kuvuga gucyanyewe n'ikindi cyananeza nagavuga mu pardon mbabarira ndugo yangu umukunzi wanje mbabarira niba ngize intege ariko sinshobora. Bushize nababwiye hano umunsi nzabwiriza nkumva ko nabwirije nuko mu bwose gasohoka twirukanga n'umunsi nzafuka makabanza kandamika ibiganza akansabira ngo Mana ufashe umukozi w'Imana ugiye kubwiriza. Abanotorije abadamu banyu bazaba barambika ibiganza babasengera n'abagabo banyu barambike, ababyeyi abana babarambike bimezanye namwe. Ese ko tuzaturirimba hano duhamagaye ba papa na ba mama na ba grand frère bakatureba batwaye turirimba, boza bagira bashya cyangwa bo kwibuka ibyasigaye biba mu rugo bakaza bagira bashya. Tugitangaza kera ba uyu nguyu yabaye gute, uyu ni wa wundi dutandukanye mu rugo ba abandi bakumva abi wanyu ntibumve. Ministry ya mbere igomba gukiza abo mwanya. Amen. Umuntu n'ugeri wabo kabaza makuru ntibamutangira ubuhamya. Nimuzagera iwacu mukumva bakuru banje abo tuvukana bashiki banje abo mu muryango tibahaye batanga ubuhamya bw'ubukristo n'ubukozi bwawe, muzabanze mushira question mark.
ariko ngwiza yirenza impinga ikita gute izirenga hirya ikitigire sebihogo ayiwewe mutimukaze mwiyita basebihogo mwarenze iki impinga muzabe basebihogo mwanyu mwasebihogo mwarenze impinga mwasebihogo muri Foursquare Restoration Ubugande Tanzania America Australia Asia hose sifa kwa Mungu aba turi kumwe tuvuga ngo haleluya twongere cyane haleluya Mungu yu mwema Mungu yu mwema Mungu yu mwema ayi wagize neza chance we uranakiriye ma buri iyo mpaye mbona uhawe uririmbana n'umugabo wawe ngaho very good harabatotinyuka guhagarara ngo babwirizanye bamwe nza nkunda nicyo gutuma n'umugabo tumwiye nza nkunda kumubwira ngo ye kwigisha uzane na madame wawe kuko uhoruza wenye ejo nakiriye bishop madame yarigo yaraza kandi suko ndabaza mbwira urusenge nabwira Imana ishimwe ntimwamenye ko pastor yaje hano ariko mwe na bishop hano very good kandi uko yari kwabwiriza niko niwe wari kutanga ngo yego amina umunsi umwe nabonye Franka yaririmbana na mama wiwe ariko ndavuga ngo Yesu Kristo we nguko badi muririmbana na ba papa na ba mama badi icyagatatu tuvuga ngo haleluya ngiye kurangisa kugira ngo ndatwara umwanya nari nzi ngo ariko nsigaye ndondogora nanje muvuga ngo sifa kwa Mungu icyagatatu aho Imana izisuzumira kugira ngo irebe ko tudafite umugayo ubuzima bwacu imiryango yacu truwa eglise church Abakorinto ba mbere igice cya 12 murongo wa 11 ku murongo wa 14 ariko ibyo byose uwo mwuka umwe nubikorera muri bo agabira umuntu wese uko ashaka very good kuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi kandi kuko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe niko na Kristo ari kuko mu mwuka umwe twese arimwo twabatirijwe kuba umubiri umwe naho twaba abayuda cyangwa abagiriki naho twaba imbata cyangwa abo mudendezo kandi twese tujujwe umwuka umwe umubiri si urugingo rumwe ahubwo niki amen 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 President Ngwina bankugenda ukomeza ugenda ugere hariya ndakubwira usurugaruke mumwitegereze ko hayagenda garuka ongera ugaruke ko murabibona mwabonye ukuntu hayagenda kugira ngo agende umubiri wose uri yamuvuma icambere kugira ngo agende amavi karaganga tugende iyo amava hagaze gucakanga kwihina no genda kandi birenga ko birakandagira ariko amavi yanze kugira gute yanze kwihina nimurebe n'amaboko karagenda gushya byose karagenda ari bitugu hano ko biranyeganyega niki nukuvuga ngo ikintu cyose gituma haba equilibre mu mubiri nuko ingingo zose zikora noneho rero Paul yari umuhanga cyane yari umuhanga w'umwarimu ukomeye agiye itorero arigereranya n'umubiri aravuga ngo itorero rimeze nk'umubiri atariko rero umubiri wose urugingo rumwe bamwe na amatwi abandi na amaso abandi ni umusatsi abandi ni amaboko abandi ni amaguru abandi ni amafi kugira ngo itorero rimuvinge rero
urugingo rwose rugomba kugira gute. Iyo verite urayizi, ariko hari abakristo batabizi. Naratangaye, nigeze kwibaza ngo se iki naco tuzobona iki kintu kiri aha ngaha inyuma, abantu baza bagira ngo none na mapambo ni esthétique, ngo nubwiza uko gutwi bagukuyeho naha uyu muntu mwoza yoza seruka mwese mugaseka, ariko ando teretereme ntabwo ari ubwiza ngo urebe ubwiza bw'umubiri, ariko bifite akamaro. Umunsi umwe twari dutunze amatungo magufi y'ihene. Muzi ko ihene zazi kubagana, murabizi? Noneho zora imirima y'abantu, ngo zirangize kona imirima y'abantu, uwo muntu ararakara cyane ararakara ati ndazereka, ngo aje kuzitema amatwi, akazamatema amatwi agahera hano mumzi kano kose akakavana kose, ngo amarira zirekura zirataha. Umuyaga wahuha ukamuza direct no muri tempa, ngo pa ihene igatangira kuvuza ngo zirasara zose turazibagisha. Wewe uzayubwira ngo iki kintu ni reka bagikureho amazu rebe tempa iri indani zayumva uko zamera. Iyicarire pereza. Imana izisuzuma ikareba niba usobanukiwe urugingo rwawe cyangwa nimba rukora. Imana ikakwitegereza igasanga igisuzugure ko kiraba ibintu bihabi marsha mu rusengero, yaraguhaye uwo murimo ukicara ben croise. Imana mwijuri kwitegereza izivuga ngo Yesu yarakirandusa ahagaze neza mu mubiri we, de n'umuryango ni sawa, ariko gift namuhaye kugira ngo yuzuzanye n'abandi, complementarité bwuzuzanye ikiyagikora, wasuzugura umurimo. Reka mbabwire n'ikindi, mubwire umugayo. Hari abantu baza bagira ngo Imana yabahamagariye muri Foursquare gusa kubw'ibikino, kuko itagujanye restoration, kuko yakuzanye hano, kuko itagujanye Calvary. Uraha hari abantu batakira abakristo ba Foursquare bayobowe na Bishop Masengo, ariko babaye abakristo bitorero ryo muri Amerika, rya Australia, rya Asia, itorero ryo kuri YouTube, agashumwa n'umushumba atazi atarabona n'umunsi n'umwe. Aho kuja gukorera mu itorero rikagira umugayo n'igisuzuguriraho, hakabura ikintu, hakabura iki kandi ariko mubuzo impano z'Imana yamuhaye ko zirubaka hatarakandagira. Iyo ni manque de sagesse. Uremerewe gushigikira umubiri wa Kristo, ariko nanone umubiri wa Kristo mbere yuko uba église universelle ni église locale. Njewe reka nababwire niki, mbasobanurira ibintu uko bimeze. Ntabwo nimba nje hano ufite uburenganzira, hari ibyo utagomba kubanza kumbwira nje ngubwo ndi pastor utambuka kuko hawusha amabanga yawe, banza ubibwira umushumba wawe. Hari aho nzangana nabwiriza nkabaza ibi wamimbwiye pastor wawe arabizi, aho urumva no nje ndigendera uzagusengera umunsi kuwundi. Hanazabasha nanezerewe n'ubushimana yambwira ngo nguhereze ituro ryiki irihe ry'umugisha gusa, okay, ariko hari n'abazava ngo uko uzaza nkohereza icacumi jewe ndi umushumba wawe. Never. No. Icacumi cyatangwaga cyaryaga abalewi n'abande n'abatanzi, niryo ryari babeshejeho. None utari umulewi mu itorero ryawe adakora mu rusengero rwawe, si n'umutamzi muri iryo kurarihereza undi. Nukuvuga ngo impamvu Imana yazanye mugahurira mu mubiri itorero rya Kristo kwisi, tugomba guharanira icubahiro cy'Imana kwisi. None twagenda turi dufite za adresse hera hari, kuko nuhagarara neza muri Foursquare, undi agahagarara neza hari, undi agahagarara neza, turazamura icubahiro cy'Imana isi yose igire gute ikibona. Nidutera kajagari bigapfa na hariya bizapfa, kubera ko tudafite gusobanukirwa no kumenya amahame y'Imana. Zango narakubwira abakristo kutamenya ubwenge. Umuntu akaza muzarebe, hari umuntu wakora igitangaza cyabaye ibisirashize, zabaye ibitangaza, bose ibitangaza biri Foursquare biri restoration, bose bakaza
amubonye bwa mbere ntamuzi ntazi n'umwuka umuriho, nimuze mwese amavuta ikiganza amaze akamatega umutwe gutya nyine, umutwe akamawutega bakaza bawukubita. Uwo muntu uzi umwuka afite? Uramuzi? Ubona niba kurambikwaho n'ibiganza n'uwakureze uzi ubuhamya bwe guhera ku giti cy'ubuzima mu muryango we n'uburyo yakijijwe, kurahura gusa neza. Abandi kuri za YouTube nimugotomera amazi yiki yo gukora iki? Uramubaza utamubona, uzumaze ngo ayo mazi uhambira ngo ngotomere yiki? Uko mwankurikiye muvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Cyane amen. Cyane amen. Tubereye kubabwiza ukuri nk'abashumba bayo. Imyaka tugize muri ministry si yo kubembereza, niyo kuvuga iby'Imana itubwira kuvuga. Bamwe ntitukibabona tibakigisha inama. Nigeze umukristo wari ukiza yarataramenyera cyane, ariko nari nkiri yarataraba mambure cyane buzuye, ngo buce mbona aragarutse mu rusengero, aje kumbaza pastor, ndashaka kukubaza. Urambaza iki? Ndashaka kubaza hejuru ya deliverance. Deliverance birahari. None baza badelivura gute? Niko ushaka kunda kubaza mbwira unatafuta nini? Ndashaka kukubaza none nawe arakari bamaso nkubwire niki deliverance zikorwa gute? Ngo ntangire kuja gusobanura aho. None se nifite icyo nshaka kukubwira gute? Naragiye mpura n'umuntu ubavuga ngo arakora deliverance, nanje njyayo ngeze yarambwira ngo kugira ngo mbohoke aransiga amavuta umubiri wose. Umubiri wose ati okay. Aho yarayagusize se? Atariko waretse nkabanza ngakomeza. Ati yarayansize. Umubiri wose ati. Inyuma se kumwenda gutya. Kadasiga kugira ngo yinjire mu myenda agere ku mubiri. Atariko ko ndakubwira ngo ku mubiri. Ku mubiri. Ati aho. Yari pastor se umukozi w'Imana ati umugabo cyangwa umugore. Ndabyumva nimba ari umugore ho yagusiga nta problem. N'umugabo ati yari umugabo. Aragusiga wewe ati nawe uri umugore. Agusiga amavuta umubiri wose ati noneho ndarakara. Tugira ngo uburakari butagatifu burahabana. Yesu yigeze kurakara bahinduye urusengero, ndeba ubujiji bumwishe, numva ko nshaka kurakara, ndamureba nawe abona ko ijisho ryanje ryakarishi cyane. Namwe uri uretse n'ubukristo n'imyaka yawe ugira ubusukwa kugeza kuri yo. Namwe uramumbwira nona ubu nona umva pastor muvuze mbakungiye kumuteranya uravuga tusoka muri ibiro. Ale funga mlango pale sema. Ntiyamumbwiye kandi ndamuzi. Numva ko nshaka gufata telefone ngo muhamagare ngo niko naraje ngo ibirura byaraje niko ibirura. Ariko noneho ndamubabarira ndamubwira ngo umugabo umwe yigeze kubona inka zariwe n'isazi ziragiwe n'abantu batazi korora, arazireba ararakana ntizashotse ku masaha, arazira ngo reka mubone ngo mwemeye ke kugendera muri bariya batazi korora neza. Nanje narize ngo mubwire yararakaye buruko agira niko kuyihoye akabakubita, mwebwe muza mwicisha inkumukeno. Hari abantu bakunda inka cyane abungere twese buri wewe nama reka umukozi w'Imana ndaja kumuziziki kubone wari kugenda ugiye kugira gute. Hari abankurikiye bavuga ngo haleluya. Mwangara cyane haleluya. Imana yaraduhamagaye, tugomba kumenya neza ko dukorana nayo, tukamenya ko Imana izidusuzuma. Ubuzima bwawe urasute uteye ute? Iyo nzu y'Imana y'umwuka wera uyifashe ute? Mu muryango wawe utangirirwa ubuhe buhamya? Turwa mu nzu y'Imana ukoresha impano gute?
haraba hariya mu kingi gusa kugura kukundi kurirwa bakritika gusa. Icakane ndarangije. Haraba kinkurikiye bavuga ngo amen. Ndarangije. Kindi Imana dusuzumirwamo mu muhamagaro wacu naho dukorera. Icakane aho dugira gute dukorera. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Daniel, ndarangije 6 umurongo wa mbere n'uwa 4, haravuga ngo bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mu ntara 120 ngo azigabire abatware Berushaza umunsi yima atangira kunywesha ibikombe bitari byo. Uwasobanuye inzozi cya kiganza cyanditse mene tekeli farsini, abandi byabananiye ni Daniel. None haramubwira ngo abamedi n'abaperesi bafashe ingoma bagukuyeho. Abaperse ari abamedi bafata ingoma. Dariyo arima. Dariyo ngo yime abo mwami w'ingoma ya 3. Ico gihe nico gihe yabaye umukuru wa cordon izo ntari 123. Batangira gukora enquête umugabo wakoze mu ngoma 3 baburana dose. Musomye muri Daniel baza bava ngo yaragiye ngo aruhagera ku ngoma ya Kuro. Ingoma ya Kuro yaje nyuma y'ingoma ya Dariyo. Kuro niwe wategetse ku bwoko bwa Israel utahi wabo kuja kugira gute kuja kubaka. Ni gutekereze uyu mugabo usuzuma naho abandi basigwa guhereza umwaka umwe imyaka 2 bokora enquête bozana auditeur général ngo akore audit uwo jamusi y'igitanda abandi bohunga igihugu. N'abakozi b'Imana babaho bajera church wadusigara utinya. Mureke mbabwire iki kintu, hari abantu bakinkurikiye muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Hari kimana jewe yanigishije irambwira umunsi ndangira nuzaza uja kujya mu kintu uzubanza umenye indwara zaho n'intambara zaho ujyemo witeguye kuzarangiza, kuko Imana ntizayishimira gutangira, izayishimira barangiza. Umuntu wampaye urwitegerezo igiti tangaje ni umugabo witwa Samuel. Yimye bamaze bamwanga basaba ngo umwami ubwoko bwa Israel buze bagira umwami bahereza Saul umunsi wo gukora remise reprise. Ahamagara umwami amaze kumwikira amavuta aticara hangaha. Amaze kwicara ahamagara ubwoko bwa Israel arababwira ngo gukora remise reprise. N'abayoboye nkiri umwana none ndashaje ivi zabaye uruyenze. Abana baje bicaranye nawe ninde muntu wankritika akambwira ko uwo narenganije uwo nagize. Ndashaka kubabaza muza muyobora za company mukayobora isengero mwiteguye kuzakora remise mumaze gusaza mugiye gusohoka mukazana ministeri yanyu abakristo bakayevariwa. Niba Imana ibona ko niza kuva muri Kimisagara ntaba capable kubwira abakristo ngo se hari ubona koreye nabi cyangwa ntabwijije ukuri, naba ntaratekereje. Iyo baguhiduye chef de division directeur uzumenya ko umunsi uzasezera bagutsimbuje undi uzaba transparent gukiye abantu bose bakababwira ngo aheni murebe. Icanyuma basuzumiraho si mukazi ni igihugu. Hari abantu bakiranuka muri ibi ariko bagera mu nshingano z'igihugu bakaba bagira umugayo. Reka muri Yeremiya nsoze 29 umurongo wa 7 haravangwa kandi umurwa nategetse ko bazabajyanaho muri imbohe nimwumve muzawushakire kuba amahoro muwusabire kuko muwisabire kubiteka kuko amahoro yaho namwe muzagira iki amahoro. Ni ukuvuga ngo ikintu cyantangaje ngo nibabajyana ngo n'umujyi bazabajyanamwe muri imbohe nimutekereze kugenda muri mwajanywe muri imbohe mwamuguwe neza. Ariko umuhanuzi Yeremiya hanura Israel arababwira ngo nubwo muzabamwe ntibukagende muri abarakare abantu bashiririye muzashike muri ico gihugu muri uwo mujyi mukunde muusengere mukorere kubera ko nibagira amahoro na amahoro yanyu nitera imbere niterambere ryanyu nibagira umutekano n'umutekano wanyu. Reka mbabwire ukuri abakristo bafite umuhamagaro wuzuye bagira impact mu gihugu babikitegererezo mu gihugu baharanira amahoro y'igihugu baharanira iterambere ry'igihugu. Nukuvuga ngo mu bintu byose bisabwa bifasha igihugu kujya imbere
ugomba kubibamo nk'umukristo. N'ikintu cyasa naho kitazana iterambere n'umutekano n'amahoro, ugomba kukirwanya kuko ni kibi, ukagisengera ngaba abakristo baza bahagarara. Imana yabitegereza ikabiva ngo dore abakristo bari equilibre, bahagaze ku mashiga yose neza. Sintinza hakubera ko amasaha yarangiye, ariko nsoje mvuga ngo genda wisuzume urebe muri izo nkingi kwa eshanu uhagaze gute. Imana ibagirire neza mu izina rya ari mwebwe mwankurikiye hano mwicaye, ari abankurikiye online aho bari hose mu bihugu bitandukanye. Izi nshingano niba uri umukristo warakejejwe ugomba kuzihagararamo neza, kugira ngo Imana niba dukorana n'Imana ngo ntidushire igisitaza imbere y'abantu, kugira ngo tutagira umugayo. Imana ibagirire neza. Imana ibagirire neza.